Hoto akarigwe gwikatia mundu me mathina maingi muno marimana na meciria tukumenya utiondu wa stress na depression na maundu mangi maingi muno meje na tukimumenya ginya kwoniko na ni maundu mariko mangi agikaga tiga gukoro akiri ndagitari na nikitie ukinya kwa hana ndagitari ni kwega fio uhoro waku ni mwega fio karibu sana asante yes no anyithike ni jamu wega fio jamu ni hiyo ikia ino ni dakinya ni dakinya wana gukinya ni kwega muno yes ndagitari kwa nyiniko kwaja witu ni kodo wetagwa Embu Embu County ni dagia mugeni wa mbere waku ma Embu ngeithia ringi tura ni ronyenje karibu sana thank you na nitwendete andu Embu muno yes karibu sana uko kaino Embu tugaga ni muru anyina wa mugiko niguo ndo kithongo tugaga cousin no tuge Kiembu ona giko gutire cousin ni muru aya ndake na muno na wewe ndona kai na stress na stress sigiyete ando root keni ni mutaalamu wa stress na ile ya stress na kwera go kiruta mundu kihutiritho kana mugogoritho wambe wirute na ndege stress monaga karacokeri thori no matingeba kuona mugogo wiri thori yao makale akwa na mugogo yes we dagitari wake we dagitari usulini nake koragwo ni psychiatrist ni dagitari wa mirimo ya meciria kana mirimo ya akiri na muno wiroria ni raruta ni wa kwariria andu kana gutara andu aria maratumira ndawa cia kulevya kana mikarire yao itokite uria agirwo ni gwikara nigetha marunge mikarire yao na muno makoro matari na stress tondu stress niwe icokaga kureta mirimu iria ingi yothe iringanite na meciria ukikia maithon adrumeni maitho guku buruni na takwina stress tarutoro teginya githurano stress iri nyingi muno tondu tariu andu ni mara confused kana ni mararetero ndeto nyingi ikamahingicania makara kumenya uria gukuthie tondu taru tuga kwina thina wa mbeca na kuri andu maroka makahe andu mbeca na makauga muthure na ringi mundu ucio ndaronania ena kioneki yo tongoria ru andu makagia confusion taru ni maramenya mangihitia kahinda ga kuthura na tungihitia miaka ingi 5 nitukora twina thina mwingi muno na stress no wiretere stress na no wiretere stress itondu tugakorwo thirikari ndiratethia andu tondu thirikari ni nambatu ya Ngai tondu ikoragwo nyitite maundu mothe thirikari igakorwo tari njega stress itikathira andu kahinda gaka meyuge mamure na mathurano la kwagirire tondu stress no yako yehera ringi taru mundu ni ararugamaga arahotwo ri stress yo natumenyaga na njira hana atia kurugama na kuhotwo gitumi kia mbere no maka umenye urahotirwo nundu wake ndege na mahotagwo ni propaganda ona maijia timake ni propaganda no koro ringi ndurehaririti sawa kana koro ringi niweirwe kura ciaku kana ringi ukorwo ndwe na agenda kana kioneki kiria ukuhandu makorwo ringi matinetikania nawe koguo ungicindwo ucokera twitaga drawing board uthie wirorie wone niki kiratumira ucindwo no ngera wagitumia cindwa stress ni athira stress yokaga riro takwelewa itoka ukatuika ringi no rembe ni kwera uria kurathie ndio no kugia stress no kugia murimu twitaka anxiety wasi tondu ndurerewa kwathia atia waringwa nako stress ni tama mundu atebao tuge gutebao uko na mundu ntare kia raini handu hudire kigo kiu na tuge stress number 1 ni kurituhiro ni maundu ni ndimo yambo no ni ndekira giko kidogo ni hega muno kwa ndirake na muno majority aria marathikiriria ni andu marerewa ni ruge ya giko no wanawegwa giko gya kwa gitare handi nikiega muno kikwaja nikikwaja ndakwira ndi wa mbere gukorwo wi mugeni wakwa kuma Embu ndake na muno ni gukorwo ndi na mugeni wa mbere kuma Embu County thank you na nitwirete andu Embu muno na makire nginya atongoria kuri tukwenda moke ndigera tukaragia nao okay onani ni mutongoria aria mwisho no ngwete kaundu kamwe heka nyandikara ngunyeire no tukirora horo wa mirimu na meciria ma mundu magire gukorwo mahana atia matari na thina rutuge meciria ma mundu magirwo ni gukorwa matiruta wira uria magirirwo ni kuruta wira
na kawaida andu aria engi tuge gicunje kia 95 hari igana 95% ni andu mai sawa matie na stress matie na mulimo na meciria ni marutaga wero ria magirire hakorwa ni wero waku uraruta ukaruta ukathiria kahinda kariho no kwana maciaro ma wero ucio na tukauga maica ni marathi uria magirire no mundu no akinya handu ugatuika ati maundu maku matirathi uria magirire na kiongo kana meciria nimo matumaga uruta wira uria kwagirire riu kiongo kana meciria maku na akiri ciaku igikorwa ringi itiraruta wira uria kwagirire ndio tuga hena mulimo mulimo na mirime ne one mengi ya meciria to stress bekia na tukotele mirimo teta togu area common ye meciria tukiuga gutiweka common area common muno number 1 tungiuga ni stress tondo stress ni mekarire yetu iraritoha nitukoragwa twina stress no ni stress ya kawaida wanaga stress ni kega tondo kurahitana ri ni gatumaga wicirie ni kuri stress jega na stress juru na jiragu stress ni kawaida omundo ndege ko na stress tuothe tukoragwa twina stress na stress ni tumaga twika kaundu kana tugeria kuruta mahitia mareho du stress gutie mundu tari stress wana nithiaga rimwe kwariria andu micemanio ri ona kanithari na ngamera mundu ndo tanagia stress ni okiririe njara na gutiukagiria nayo no njaraga okiririe njara kwa twina stress njaraga dikie okiririe njara gukituga oegwo ko iguru okiririe njara makarega gukiriria na makarega kwa guoko tondu gutire mundu utakoragwa tari aina stress no stress ni mwetorero wetu ni murito kuriturwa ni maundu ugacaria solution kugo tutora na stress no kuri handu stress ikinyaga ikaiha makiria igatuika ruwa na guti undu ungi hota gutwarithia itono meciria maku mareciria tuo uhoro wa thina ire ikuo ukaremwa ni kuthii na mbere ndio ni tuga stress ni atuika mulimo number 2 ya stress ni juga ni kindu ta depression ikwaga gikeno kira ukona mundu aratindaikarĩtie gwethikĩrĩria ta mutwe na ringi ukonaga nitakokinyire mwisho mihango yaku yothe ni akwama iyo ni depression na ni njirujugwa ni yoragaga muno areki ukinyite ukona riu ndwe na mwirigiriro ndurehoka ati kundu uguka na ringi ukona takwa urekate athino ni mathamaku urata niyo tuaga suicide hadi homodo yakamuhedo ageciuria kana kanywa ndawa na mwene magaruruka gethenya ria gwiciuria makauga we no ratuma ngoro nena thina uyu tu mageciria mamurage no akona mundu ngania no radehera mathina maya ndamweheria thina wakwa no wathira aka blame kana gatuika arauga mundu uri akamwigirira na nita kumwigira kingenyo akamwira duwe noe thina wakwa koguo nguruteho riu andu ni makinyagia hau makeruta moyo yes thina cionge thina cionge riu ni mirimu iria tugaga itumaga mundu akiri iraga kuruta wira uria kwagirire tondu mundu wa depression ni amenyaga uria kurathie akiri ciake ni ikora ikiruta wira no kiria gikeno na ndena mwihoko agatura mwihoko akona akinya mwisho wa maundu mothe no akiri ni iraruta wira na ringi ni ukora kwina gitumi kiria gigutuma ona akinyete mwisho wata ukora wiki mwana no thomire no wire degree na no kinyetie handu ngienda ukora wina kawira ona family yaku na wele wira ukaga wina family ona ringi wina muiritu murata waku no ndongi hota kuthondeka hiki guko na maisha ni marituhire ndio amwe magiaga depression hena gitumi ringi kwi mundu rakwire mundu mukuhaniriretie mundu wina hata wina bata kuriwe agakua no na twatigwa atia ita ciana cia ndigwa kogo ni kuri depression ya ihinda ila tuga temporary na kuri depression ya ihinda iraya kwe depression iretagwa ni gitumi kiekuoneka yare ho ni kiundu gigoke gigekika na tukona kweli hau heno rito na mundu akaritohirwo ni maundu agatuika depressed kwingi ukaga tutirona gitumi tuge ni meciria make kana mivango yake aigite huru muno
ukira hari angikinyira riu konaga maundu mangane sawa no gendeganirite icio tucietaga psychological ni murimu wa meciria nimo maratuma atuika depressed haha gutemba mundu agathia kirogota maratathi bara ugiagathia arutite nguo riu hau nio stage ya karate riu ya mbere tugire ni kindu gitagwa stress tuka depression ugicoka kia depression kana anxiety anxiety no wasiwasi iyo kengi hamuno wanaguo no murimu itono ni cio turaga na wasiwasi gutio ndoge kana wasiwasi mutheri kana ukinya hando tuke depressed atiriu ndwena mwihoko no kinyire mwisho wa dunia kuhituka hau ni makinyaga hando meciria mao magatiga kuruta wira uria magirire tondu mundu agirwe ni gwiciria kaundu karia kagirire na ageka kwi handu hakinya gukona ati meciria mau matiraringana tondu gikinya handu woneke ringi ni wakuyo wena mushiba kuri mundu akua ku muci no roreke ukithiruka kunita kwa gutae undu thiete na mbere na ni nyina waku kana ithe waku witetwo mundu ucio nakuoneka kidisio tijaga tuge ni kinyaga handu igatuika tijaga ni kuruga irugaga tuga ni kuruga giko no ni handu hatinikaga niki igikaga ngiri mundu ara kawaida gukorwa gwi kindu kionekete hau kabere no kathie kahinda wano thire karibu mwaka mugima ukirite utakwaria indeto icio ukigeria kwerewa ni ende kwathiire ruga kinya handu ukoneka riu no atambao akiri ni ciatiga kuruta wira wiho mwiri nuroneka no akiri ndiraruta wira uria kwagirire na dalili icio ni ciokaga na njira nyingi tondu kwi mirimu wakinya handu gatuika akiri tiraruta wira dagitari ni aroragia kaugo ni murimu fulani ngoma kana icio kuga gutambao ni ngorani kwi murimu uria munene muno witagwa schizophrenia ucio naguo ni uriku ikoragwo kimina meciria maku ni matiganite ringi uria ukona tiguo ugwika ona tiguo kwagirire ukonaga maundu mengurani ukareka kwerewa ringi atakuguo gitwa no getika na uti mundu gwitite andu kona akiri cio uria iraruta wira no uria kuhana hena ngurani muno kogo mundu ina meciria mega ni amenyaga wehe handu atarathi wega tondu niraguo gitikana ndarona mundu wa gwita mundu aretwa gutio mundu oramwita akiri cio irakuonia nuretwa na ndure tuko hau ena utiganu munene muno yo ni tagwa schizo ni Kilatin ya kugo utiganu frenia ni mind kana meciria akiri duko eno utiganu wa meciria schizophrenia matira twarithania sawa ringo atagwitikia undu na kuonekio gwitikitie tiguo kuhana taruo ngiwe ruwe ni Jesu ni arokire na ni Jesu ado no gwetha ukora kirinde ado kana ibaroria makona pana ukiondu tocio ukinamenyekana no tete mbao ngo atakuwa no raisi wa bururi wetu nie nadu ni moyo ya Kenyatta no weru ni arona we arona niwe etikitie nike ni hatucekiga muyogo tekwegwa na gwitikia wanakuwa mundu ni etikagia uria utagutari na uma ukoneka mundu ni muteumba ofio kwa ni makoragwa ringi matumete raini fio no ni kwa marongerera maundu tarua tagwitikia wewe na tubesha twaku ucoka uge ni na besha gukukira ndo ni tuwe gitonga no there's no question no tuwe gitonga fio no nguga no wena mbeca gukira ndo othe Kenya ri kukoneka no athie mbere makiria tuwe ntutacie no tuga maina murimu itagwa bipolar disorder ati ukongerera maundu iguru muno mwena umwe bipolar nitagitugi ki mwena uyu ugatuika no etware iguru muno na kwingi macoka magecokia thi muno ukiona tari mundu wa bata nyindie na bata na ndino ni mundu roneka ningienda gutuika tawe no ureo na ndu ina bata iyo ni murimu wingi wa uringanite na ira gukena utari na gitumi kana
kwaga gikeno gutare na gitumi kia ukorwa ndwi na gikeno yes depression ni ukaga ndanyero tu cyatire ndwi na gikeno ringi ugakena rero utagirwe na gukena ndaje mona yes njoragetoria uri mundu ranyarikira Facebook ni yakwa njoragetoria ndagitari kana ulcers tunatoa ndani ile hago ni stress tondu ni chukite kwa muno na woria mundu araiga ni stress na tungigiriria atia riu kwe mirimo yukaga mwiri we murwaru wanwathimwa wanwatora laboratory ukoneka wena murimo no twaroria kiumo kia murimo ucio ni stress na mirimo yone mirimo ingikinyota mugwanja umwe ni ironda cia nda nicio cietagwa ulcers kwi blood pressure thakame ikambata pressure gakorwo ri iguru ni wikeneleta gwari mwe muritohire wa mikarire na iyo ni stress kwi mirimo ya ngoro kwi murimo wa shukari ureta wa diabetes ukegwa mundu athie retire itondare hariritie mundu no anyitirwo ni diabetes kwi murimo wa asthma we murimo wa taoma kumira ukona ringi mundu ni arekara aina kira twitaga running nose na warodia ni ma stress marareta thina icio wana mirimo mweno tutaka ya pneumonia kana guturwa ni mwiri mahindi makiuga ni pneumonia no tutaka arthritis ni onekaga kiretwa ni stress wana mirimo ya ngothi kwi mundu ngiona ringi agia stress akiambiria kuoneka ri na tutunda mwiri kira pahari kwi mirimo ikinyete mugwanja iretagwo ni stress na nwega muno andu mamenye mirimo iretagwo ni stress na iretagwo ni bacteria kana handu mundu atigetio kwi mirimo wena stress ndukamenya wena stress kuko karoda kada ni kamwe alsani imwe ya number 1 ya stress tondu wagia stress acid mundu ni arutaga acid iri thiaga irio ukaruta acid na guti irio ra urathia igacoke karia nda ukenagia ironda icio riu ukithondeka ulcers no mwaka uthondeke stress na kwa andu mathiaga makanywa antacids ndeka marira no ulcers tikuthira koguo no renda ukithondekwa acid yo nyingi kiria kirare acid onakorwa ni counseling igutarana kana kwariria mundu we kwe nigetha werewe kiria kirakuha acid yo haya hebero gerana dikira triko jeru nyandikira na gikwanyu kiebu keithia ndagitari muno no mwire ni mundu wa mucie na tunampenda sana gaya murathime ni wira mwaro gitago joki kuma kunduto kiga niko kiga ni karibu muno naga itura rira nyumete ni nyumete kundu gweta wa gicece next gwicece gwikega ga town ile ka runyenje town ni runyenje town ni njo kega afio njo nena kana ni njo kinondo kirara ko manyagina kwanyu ni haya todi daktari kana anxiety kana stress no ireho ni medical condition uri muduto nansi bego na gadina kara wena ko medical condition muroro no irehe kurwara no kurehereria stress kana anxiety kurwara no gutume mundu agia anxiety na stress nyingi muno kahinda gaka ringi kwa andu mena biashara ciao wokirwara murimu ule mwana kurwara gatuka gaku utigia rutia wira ithanyira kuruta wira ni kuria besha na ndo ngehota kuthio wira ri tondu ina murimu utumite ukorokomete no makoge anxiety nyingi muno riu gwitumire ingituma murimu wanaguorete anxiety uhoro wa ugima mwiri tondu ugima mwiri uhoro wa psychiatry kana uhoro wa kurora mirimu na meciria na mathina ma meciria ri uri rungu account otogo ugima mwiri wa igiro rungu account government mtaru county mbito ngithino tukore atitaru mundu we muraru county ni mbukana ndewa county ya Kiambu igethie ndina murimu wa meciria ni ngota guthondekerwo kukana othire mathare riu uria kuhana tondu tanie ni ndutete wera na thirikari ino yetu ya Kenya ni psychiatrist mbere ya ngoya retire one ndathire nginene haga ona ngikinya hare iguru fio ngituika ni chief consultant psychiatrist ndio ne ndarugamirite thibitari ya Mathare ino mental hospital riu mweno cio wa afya yothe kuthondeka niwetagwa treatment na we kugiriria mirimo iretagwa primary health care ciothe ciatwarirwe gwi county
tondo ni ruhonge rwa afya ruo rugitwarwa counties no nambuge counties matikinyetie handu awoca ndeto icio sasawa itondu kuma thirikari iria nene national government tuthie county government ki period kiu iretagwa transition ina yale miaka 3 ile yale miaka 3 ndari kana wathirikania kinuthia wao mwangi ne wana kinuthia wa mwangi athirie miaka 3 nenda ongererwe kahinda to ni aigaga kwi maundu matarikite riu ndingiuga ni ikinyitwo ria kwagirire ringi kithurano giki giakwo kia 2013 andu matiamenyaga wira wa county wega matiamenyaga wira wa governor riu governor muno ire ciathurirwe nyingi muno ni politicians na matiamenyaga efata wago kora mundu mune manyitete sasa na nikio turaupa kinda gia kairiru to ni tuonete kuria kwina mahitia thirikari ire iguka ni kuhota kuroreria mweno wa kugiriria riu gwe kuthondeka na kugiriria mirimo na cionde niciagirwo igitwarithania hamwe wana gwikira twitaga health promotion ndiga kugiriria wana irio iria mukuria mikarire iria mugwikara nigetha mukorwo mwina afya ya kawaida kwani we kuhana tia kimeciria mathina ma meciria ni kuri mathina ma meciria tariu kuri ndi kurandikitwe newspaper ndathomete Nation kandu karibu ciumia igire gutweka mirimo ya oma maasima embu ikioneka number 1 niyo muno ni mirimo erereta kwa ni stress koguo embu kwina stress nyingi muno karibu Kenya yothe ndagitari mudura tutongoretie na stress niko ndenda kugweta mudura jirasirire ndagitari cia kumakianiro thio mituiguaga nginya geikamba gutire mundu tarako understand othe ni marakuigua wega na heka nyoni gagikagunyira haha atiriri ati ona kuma ritaya wira wa thirikari ri he ona githomithagia andu horo wa mathina ma meciria ri wino ndurenda kwaria na andu a Embu yes tamere riu ni ri ona ngiuma kwa thirikari tondo cire ari retirement ondo akinyetia miaka ya kuritaya ndo cire kamere no ningoragwa ni na community interest ukona nirenda kugeria uri andu mangikara wega number 1 Embu ni gukoragwa kwina ugaukanu kuri andu a Embu na mbere nukona ringi ni maragucania na gucania icio no irete stress ona ni kuleta maendeleo marega kuthie na mbere koguo ni ndambiririe gikundi kia athuri elders yetagwa mwaria ma Council of Elders na ni ngoragwa muno ngeria kunyitania andu a Embu na mbere waneka mbaria maikuwa na gikuyu utuike kindu kimwe itondu anokaroria Jubilee marauga tuko pamoja neno wake mkanditi tuga umoja na haki koguo kunyitania andu ni kindu kivata muno na niragiria kunyitania andu na ngona ningikorwa ni handu ndina hinya to no ari we na gukunja na kundu ngikorwa thirikari ri no gakorwa thirikari no hote kuruta wira makiria nikirenda na andu a Embu nirenda gitikia governor wa Embu nirenda gutioka governor wa Embu County na kiama kia Democratic Party of Kenya DP na nikio nirarugama nakio ndege gwetahane getha twari cia teti avai ndagitari ucu ni very warm na articulate na charm muria kana we ni atiekaga stressed ya ndatomero mundu gwetwo ngiri kuri mundu wandoririe mundu wa Nation akigwa ndukigwa rune no gamirite kinyagia mathere wiro wa mathere ni murito muno tondu ringi kwina abaru wengi muno wana arutia wira ni mekarire kuma magatukana na andu are ciongo itakuruta wira magagarata kwa no mathoka ciongo riu kwi andu mamburagia daktari twakuroria no hana mandu mara mutindana mo hana andu aengi a kawaida no kawena ma stress what is the trick nike kigiragia one ta pe video ya wikarota na stress nike nguga thire ni ati ucio ni wiro ria ndutaga
kuma kiroko kinyagia kihwaine ngoro wangerete rwandu mena stress ngamatetheria stress ikathira riu niratethia mundu ninjuaga ngikena nindatuvura nindeka kaundu karia karathinagia mundu tuwe ira twitaka success kana gutuika natethia mundu nakendera niwega ndagitari no andethia ninjikagira hinya ya kuthie na mbere na ngakora ndena stress kama ndio stress na ndero stress ni njega muno nituma mundu ekire kio no cenjie kaundu karia urekaga rero gweta muganire alafu akora ni atera ari na nduri no ngire iyo kire stress kari muno na stress igire nete ya jamu fara stress fara andu magotinda fara mathata matatu njira-ini iyo ni stress kari muno tigaga matha ni besha time is money ndo winjira riri kwi maundu maku marahitana koguo no mwaka mundu akagia stress yes na wajira njega muno huthu imwe tu mundu angigiriria stress ire na miteriko kwerewa wakumenya uria thina uria kiratuma utuika stress uramenya stress ni wanyia kana mwathira ingimenya mundu na stress ta kama ungejegiria gwikate tukirithia wira nake ukrushini warie nake ambe akwaririe na ni agukwira andu mationaga handu a kwiyaria ungira mundu tanjira niki kirakuthinia we njira wakiambiriria kwaria na we ringi ukina muumiriria tumita support muthuri na mutumia muthuri iruka hwaini akore mutumia anumite ndenda kwaria ukumwajia atia na rikira da ukora ni stress muthuri nake ne mundu akuthurania ndeto nikyo giatumire metwa athuri tondu mutumia uringi atokora ari nanda na ringi ari nanda hormones nito makarengi macenjia ruwe muthuri no moko werewa ni mutumia waku kiria kiratuma ekarogu kana ngikora no muhitiretie na athuri no mahitagia athuri no mahitagia muno kiumo githete guo na ni mwirire turamenya kiumo kia stress stress ni wathira. Asante sana dagitari ucio tuma nake mthenya umuthi ni dagitari Njage wa Kumantha na nwakigwa ona rio dagitari hare na maundu arenda kwaria naye muikari wa Embu na ni ariuka ha mario na Kamau wa Kang'ethe tiko na mundu wa Embu muno tiko na ndagi muno kuma Embu atara dagitirwa kia gavana kia Embu na tigiti wa kema kia DP ni ariuka hane getho kia ria icio na makiria ginya atongoria the Embu moke hane getho makiariria andu ao thengio muno ucio tagwo dagitari Kumantha no tuma nake ari mugeni wa umuthi tukiariria uhoro kana tukirora uhoro wa mathina ma meciria nginya hindi tugacemania ha mitambo-ini ni njitagwo Njoroge wa Githinji tidiega Ngai wa muoyo akurathime thengio muno njetago Kamau wa Kang'ethe mathago kumia haya kabisa asante sana.